Nidang ang bokin tukin chanchin thar chu Myanmar lama tangin tran leila. Myanmar ram hroi tu sipai nan hrian mek Aung San Suu Kyi chu nimin khan kota a in lana. Thotran ni kha in lan hun nima se Adam samlo wangin a in lan peilawa. Nimin khan a in lan ta zawk ani. Suu Kyi hi sipai sarkar hroi tu te hian dan zom lo le midang po dan bo chitura zirtir tua puin COVID-19 in kai hruaina dan zom lova an pu boka. Suu Kyi le kai hroi sarkara mi poimo te chu February ni khat khan sipai te hian man khomin tun thlengin an la hreng zela. Midang tlo po theilova da in Suu Kyi po hi kota in lan le au kil te nena anin biak an phal sakti lo chu tu ma tlo po theilovin an khung hrang mek ani. Kum somsari paruka upa Suu Kyi hi thotran ni khan an hren na hmuna tanga ko thlengin kar manga phur thlen ania. Ma se motora ruya wangin kota a in lan peilova. Nimin po khan a luhai elare chiang lo chungin au kil khinmang zonen kota an in lan ani. Tuntuma hian Suu Kyi hi ni kumin thlan lai vela coronavirus ripui do na konga in kai hruaina dan abo chiatia thu buain siam sak chu kota hian soitur ania. July thla khan hemi chungchang a hian kota in lan to in prosecution witness lam hi an in lan theilova. COVID-19 3 an kai wang ni in an soya. Hemi ma po hian prosecution witness hi an in lan to lo bokani. Ko chunga Suu Kyi in lan lai hian chanchin bumi te an lu phalsak an ni lo wangin an thu soi hi hriat thei an ni ri lova. Suu Kyi hi sarkar laka hel tura midang te fui thu buai dan lawarang kachak kol le British hun laia dan siam secrecy law bo chiat thu buai te ortir ani boka. Thiam lo achan chuan kum som chuang lungin tan theina ani hlomani. Military Council chuan thu chu siamin Myanmar rama mihring ru bona human trafficking tuar tu za somsari zet chu meichi an ni ti soin an ramsum le pai din mun tlache zel le COVID-19 ripui leng mek awangin na awanga ritheina azwala school kal thei ani lo awang le online manga in thlem na atama wangin human trafficking hi alwar zel ni in an soi. Thotan ni atanga lir thei registration ti na tur office hon ani le ta ka wangin heng office le a chevela hian ven himna na sa zoka kalpuyani. National Unity Government chuan United Nations sa Permanent Representative of Myanmar atan U Kyo Motun pomzui zelani chu lom man ti thu le khovelin military junta aya NUG an pomjok ti lantirna ani thu an soya. Terrorist sarkar chuan politics manga in remna zon chu an ngai to phalova tharum thona manga thu nei na chel chhun zom zel chi an thu puyani an ti bok. NUG chuan thlasari chung zet terrorist sarkar nen in remna nei tuma an bei hnuwa an hlo cham ta ka wangin khotina mi puite chuan an khuwa theu veng him turin ma an lata ani ti soin PDF te chu international human rights le humanitarian law te zom turin an in zirtir zel ti an soya. Heti la hian ramthren khatin NUG chu officiala Myanmar sarkar ani pomlovin terrorist sarkar chu engthil thila emo an bia a inrem na te po an nei pui thina he hian Myanmar rama mi pui thlan lal sarkar din mun ati chiat zel wangin chunzom to lo turin an ngen bok. Thotan ni khan Myanmar ram mun sang sanga terrorist sarkar du lo lantirna nei ania. Sailingi Township, Soibo Township, Namati Pale Township, Wedlet Township, Mandaya Township, Mandalay, Ongmie Thazan Township, Longlone Township, Tanin Thai Region, Kayin State Wainiai Township, Yangon Region Alone Township, Magwe Region Gantigo Township le Butalina te mi puite hian kong anzo ani. Myanmar ram hun tamzok aral muang ria sagaing le China ero PDF te chuan chak taka terrorist sipai te norin sipai an heklea sagaing le Kachin state panin sipai te hian indo long chu moniwa atangin an chho tir to a indona lian le na sa zo ka chho thuai arin nom viawani. Heti la hian Burma poisa hlutna chu atlaniam duai zela nimin khan black market a chuan US dollar khat chu chiat sang ni le som ni ten an thleng to an tia. Central Bank of Myanmar chuan dollar khat hi chiat sang khale zasari in an la fix thunga ma se banka poisa thleng anom lo thung.
hetiang ania wang hian sumdong lian te chuan Myanmar ram chung boruak a fel theilo awanga lau thongin an poisa nei sa te an hmang du lova US dollar atom ima mi ho sa ten dollar le gold an ro awangin Myanmar rama sumleng vel awang chhozel don ni in soi ania foreign company ten poisa da lu le lak chu an ti ma wangin Myanmar ram chunga US dollar lu da tlem sot hle bok ani nimin khan sipai sarkar chuan Myanmar ram chunga region pathum huam chunga township then khata mobile internet signal anti topa hetianga internet ti top na te hi Mandalay region a Mingchian township Sagaing region a Kani Botalin Yinmapin le Ayordo township ate ania NUG sarkar sipai PDF te chet hluarna hmun ani awanga internet signal hi ti top ni a ngai ani heti lai hian Myanmar tual chung boina awanga ral tlan te chu Mizoram khosang sanga Mizoram mipui ten lo boi puin sarkar ho tu te poin an ngai ven ngal zela East tui pui bial tu MLA Bamboo Link Road Vice Chairman ni bok Puram Thanmoi chuan Nimin Khan a bial chung ral tlan te hna hian an mamo thil sang a pe ral tlan te hi ramdang atanga ron lut an ni awangin COVID-19 SOP awangin khung hran zel an ngaya kem sang sak zel angai awangin hemi atana momo silpolin bandel samni le pani pe in tuipuira group UMA roi tu ten andonga MLA hian silpolin baka hian bu fai thosilen le sum fai te po alo peto boka is tuipui biala hian ral tlan sang khazasari chuang anom to ani new hardship lungdab thingsai le bung kho kai atangin na thial district a po ral tlan te hi sang khazathum vel lut to in anjinga mi zathum vel chu Nimin Khan na thial district hospital a an riselna endikin COVID-19 test an ni boka Mizoram Health Minister South Tuipui constituency bial to MLA Dr. Aral Thanglian chuan a bial chunga ral tlan te hi an mamo sang angai to sakbok chanchin thar danga bakai lokila Dhaka somni le pali liamta chungkha Yemen rama Marib province Saudi Arabia sipai te chuan bom ban thaka hetianga thlona hmanga bei an ni awang hian Houthi helpolami somni le pathum velan thi ni in Nimin Khan Saudi sipai thupuang tu chuan soi Maripa Media Center of Armed Forces thupuang tu chuan thlona hmanga beina hian helpol te omna hmun chu target ania Sirwa district a an hmun poimo te chu he beina ina tumber ni in helpolami somli le pathum an thia ral thuam phur lir thei pakua ti chiat ani bok atia Houthi helpol te Yemen sipai te omna hmun an be awanga chan let na ni ati bok Houthi enkol al masira TV po in Saudi kai hroina in Sirwa district bom ani thu hi apuanga ma se thil thlendan apuang chiang lo thung Karma Sakhan Houthi helpol te hian Marib chimthlang lam Rahaba district chu an la a Marib le a chevel hi oil lama ram ho satak ania chuba ka Yemen sarkarin ala thunun ania Saudi Arabia hian Yemen sarkar hi atan puyani kumsang ni le sompali Khan Houthi pol hian Yemen ram sarkar chu dawin Yemen rama tual chung in dona a intrana Yemen ram president Abdul Rabbu Mansur chu an ram kho pui sana atlanchiat san ngai khopin Houthi helpol hi an chaka kumsang ni le sompanga Khan Saudi Arabia le Arab ram then khatrang rol chuan Yemen sarkar hi an puya tun thlengin an la in dawa khowela tual chung boina rei berjinga mi ani to ani tunlai khovel chanchin soya pianga soi mai thailo chu Afghanistan ram chanchin hi ani a August tha a Taliban ten Afghanistan a ro rel na an chan hnu khan Afghan mai chia te chu an tak salanga in chei an phal lova an mai khu tlat turati an nia Taliban ro rel na hnuaya Afghanistan education minister chuan Afghan mai chia te chu lekha zir le na tho phal sak an niang ti asoya Mase mi pa nena ani num pol phal ani lovanga mechia te chuan an hmai an khu vek turani ati bokani kha hetianga Taliban ten meche in cheidan tura an soi hi Afghan mechia khovel hundanga mi te chuan soi selin tunlai hian social media lama nasa takin campaign an neya Taliban ten mechia te in cheidan tura an soi hi Afghan mechia te in cheidan ani lo ti soin Afghan mechia te in cheidan an tia in chein an thalak chu social media an poster sup mekani Afghan mechia te tana social media campaign bultan tu hi Dr. Bahar Jalali ni in
ani hian Twitter a thalak a posa Afghanistan American University history professor Luini in do not touch my clothes le Afghanistan culture #tamangin campaign hi atana hemi an mu hian mun sang sanga Afghan mai chia te chuan heng #mang hian an thalak an post ve da supani Jalali chuan he tianga ati chan hi soin Taliban te hian zirtirna diklo an thedar meka Afghanistan chanchina Taliban ten in cheidan tur an tiang hian Afghan mai chia te hi englai ma in an in chei ngai lo hei Afghan culture a omlova Afghan mai chia te in cheina dik taka in chein ka thalak hi ka posa hei Taliban te zirtirna diklo zealan tirna atana ka ti ani atia hei Afghan culture ania hei traditional Afghan dress ani hi ti in athalak noi a hian a soyani tun a hian internet a Afghan mai chia te in cheidan hi a trending meka Taliban ten mai chia mai khu tura an ti du lo na le dodal na chu social media lama tanga bei ani mekani